Yes, reka twongere tubahe ikaze mwebwe mwese mukomeje kugenda mudukurikira neza cyane hano kuri Waramutse Rwanda. Niba rero ari ubwa mbere utugezeho ukaba utarakanda subscribe, abo ngabo nicyo gihe cyiza cyane kugira ngo ukande subscribe kugira ngo amakuru yose yagezweho azajya kugeraho neza cyane ijana ku ijana utiriwe nagurika. Mu by'ukuri wowe rero ukanda subscribe, dore ko abakanze subscribe rero icyo bakurusha nta kindi ni ukubona amakuru meza cyane abagiye agezweho ya buri kanya tugenda tubahereza ahangaha kuri Waramutse Rwanda. Kanda subscribe rero kugira ngo tuzijye tukugezaho amakuru yose, dore ko twibanda ku makuru aba ari kuvugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse tukambuka no mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo, tukibanda ariko cyane cyane ku yaba arebana n'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Kanda subscribe rero ukande like, usigutanze igitekerezo cyawe muri commentaire, ndetse kandi wibuke no gusangiza abandi baturarwanda aya makuru aba agezweho mu by'ukuri. Ni inkuru rero y'aka kanya, ni breaking news tuzanye aka kanya guturuka ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru rero iciye kuba, ni inkuru mu by'ukuri, ni inkuru itangiye gusakara mu kanya gatoya cyane, abayibonye bose rero bakaba bikanze mu by'ukuri. Ni inkuru y'akababaro guturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga yuko mu by'ukuri uyu mugabo muri kubona kuri screen zanyu na wundi rero yitwa General Makenga. Ni inkuru rero ivuga yuko aje kuba yakicwa ubwo bari bamusanze mu ndake hariya mu nkengero za Uvira, mu by'ukuri. Ni inkuru y'akababaro tugira ngo turebere hamwe mu by'ukuri, tugira ngo turebere hamwe mu mugoroba, kuri uyu mugoroba mu by'ukuri, dore ko rero abantu benshi cyane baje kuba bababazwa n'iyi nkuru itari nziza kuri uyu mugabo General Makenga Sultani, ariko cyane cyane abiganjemo abanyamurenge. ngira ngo rero mu minsi yashize nibwo umukuru wa Twirwaneho Makanika yaje kuba yakitaba Imana. Abantu benshi rero biza kuba byababaza, bamwe bararira barahogora. Kuri uyu munsi rero amakuru akomeje kugenda atugeraho muri aya masaha y'umugoroba, akaba avuga yuko ibitero bya FARDC bitaje kuba bisiga amahoro uyu mugabo General Makenga. Uyu nguyu rero akaba ari generali w'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ariko mbere yuko tukuramburira iyo nkuru mu by'ukuri, ndagira ngo unyemerere gatoya cyane mbanze nkubwire n'iyi nkuru ikomeje kugenda icaracara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga yuko umusirikare w'igisirikare cya FARDC yaje kuba yakica bagenzi be ku kibuga cy'indege, maze nawe aza kuba yahita yirasa. Ni umusirikare rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yaje kurasa bagenzi be batatu abari barinze ku kibuga cy'indege cya Bangkok Kisangani ku itariki ya 12 Nyakanga 2025. Uyu musirikare rero akaba yasanze bagenzi be bari ku burinzi, arasamo batatu, nawe rero ahita yirasa. Umusirikare rero wavuganye na Actualité SCD akaba yavuze ko uyu musirikare warashe nyine yagaragazaga ibimenyetso by'uburwayi mu by'ukuri, by'uburwanyi nako mumbabarire, mu buryo bwo gukumira ko hari ikibi cyabaho umuyobozi we, ahitamo kuba amufunze. Wafunzwe rero byamubabaje cyane, arasa uwari ukuriye uburinzi ahita agwa aho ngaho, arasa n'undi wari ku ruhande nawe ahita agwa aho ngaho. Uyu muyobozi kandi rero akaba yarashe undi musirikari mu bari ku burinzi, arakomereka bikomeye, ahita ajyanwa mu bitaro bya gisirikare. Nyuma yaho rero ibikorwa by'uburinzi bikaba byakomeje uko bisanzwe ku kibuga cy'indege cya Bangkok Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni ibibazo gusa ntago borohewe, kubera yuko na leta rero yaje kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kuba yashinza ingabo za AFC 23 gushaka kwambura FARDC ibice igenzura, by'umwihariko Uvira, nubwo impande zombi rero ziri mu biganiro i Doha muri Katari. Ibiganiro rero bya leta ya Kinshasa ndetse na AFC 23 bikaba byongeye gusubirana imbaraga nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Kongo.
agateganya ko rero ishyirwa mu bikorwa ryayo rizanashingira ku masezerano azashyirwa i Doha hagati ya leta ya Kongo na AFC 23. Minisitiri w'ingabo rero n'abarwanyi bahoze ku rugamba Guy Kabombo mu Wadiamvita akaba yavuze ko ibikorwa bya gisirikari bigikomeje muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Inyandiko rero y'ibyavugiwe mu nama y'abaminisitiri yo muri Kongo yo kuwa 11 Nyakanga 2025 ikaba igaragaza ko iki gihugu gishyize imbere gushinja AFC 23 gushaka gukomeza kwigarurira ibice biri mu maboko y'ingabo za leta birimo na Uvira. Ikaba igira iti muri Kivu y'Amajyepfo ibitero by'umwanzi byariyongereye mu bice byinshi, afite umugambi wo kwigarurira ibice biri mu maboko ya AFC nako mu mbabarire ya FARDC by'umwihariko muri Uvira. Mu minsi mike rero ishize AFC 23 ikaba yarashinje ingabo za Kongo kujyana intwaro ziremereye n'ingabo nyinshi mu bice bitandukanye abagamije kugaba ibitero mu bice bituyemo abaturage birindwa n'uyu umutwe. Impande zombi rero zikaba zishinjanya ibikorwa by'ubushotoranyi mu gihe intumwa zazo zageze i Doha agomba gukomeza ibiganiro bishobora gusiga hasinywe amasezerano hagati ya leta ndetse n'uyu umutwe. Ni inkuru rero ije kuba yatugeraho mu kanya gatoya cyane gashize nk'uko twatangiye tubibabwira. Ni inkuru rero ya kababaro aho rero bivugwa yuko bikomeje kugenda bivugwa yuko uyu umujenerali muri kubona kuri screen zanyu na wundi rero yitwa General Sultan Makenga. Uyu nguyu rero akaba ari generali wazonze leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe mu by'ukuri ni intambara ikomeje kugenda ihanganisha uyu mutwe ndetse na leta ya Kongo. Iyi ntambara rero mu by'ukuri byaje kuba byananirana guhagarika, dore ko rero baje no kugerageza kwiyambaza izindi mbaraga zaba iz'abanyaburayi ndetse n'iz'abanyaziya. Mu by'ukuri ni inkuru rero ivuga yuko uyu mugabo aje kuba yakicwa nk'uko bikomeje kugenda biba rero byavugwa. Ngira ngo mwumvishije yuko leta ya Kongo iri gushinja M23 gufata Uvira. Muri uko rero kuyishinja rero hakaba habayeho imirwano yo kurinda nyine Uvira yo kuba yafatwa rero muri ibyo bitero rero, muri iyo mirwano rero hakaba habayeho igitero karundura cya drone ndetse na Skoye, kikaba rero cyari kirimo kiratagitinga nyine guca intege uyu mutwe wa M23 kugira ngo utaza kuba wafata Uvira. Ubwo rero no kuvuga ngo nk'uko amakuru twaje kuba habwa akomeje kugenda abivuga, uyu mugabo General Sultan Makenga nawe akaba indake yarari guteguriramo urugamba, yari hafi ahangaha n'inkengero za Uvira. akaba rero iyi ndege ya Skoye yaje kuba yarekura igisasu karundura, ubwo kiza kuba cyagwa ku hejuru y'iyo ndake ndetse iza kuba yarimburana n'ubutaka nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Nibwo rero yaje kuba ahasiga ubuzima. Akaba rero yari yaje muri biriya bice gusura abasirikare ndetse no kubahereza ubutumwa. Mu by'ukuri nibwo rero yaje kwinjira mu ndake ya hariya, ariko akaba yari yahaje mu buryo bw'ibanga mu by'ukuri. Iyi ngiyi rero akaba ari inkuru ikomeje kugenda ivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane mu bitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bitangazamakuru by'u Burundi. Akaba ariho rero inkuru ikomeje kugenda yandikwa. Turakomeza rero tugende tubakurikiranira uko ibintu birakomeza kugenda bimera ahangaha rero kuri Waramutse Rwanda. Niwo wonyine ugomba gusigara we rero kanda subscribe, dukomeze kugenda tubaramo neza cyane. Reka tuze kugaruka mu kanya no mu yandi makuru araba agezweho.